Dobar dan, danas ću vam pokazati kako skinuti i instalirati FIFA 14 i Minecraft 1.7.2. Pogledajte. Ispod mojeg naravno snimka u vašem će vam biti prečica. Vi stisnite na prečicu i ćete napirati buy. Idite na top 100. Pisat će vam games, stisnite na games PC. Prvo kako ću vam pokazati da skinete FIFA 14 FIFA 14 Ultimate Edition Multi 14 Unlock. Vi je možete instalirati preko Get This Torrent, a za to vam treba torrent. uTorrent, BitTorrent ili koji je vama najdraži. A kako biste skinuli Minecraft 1.7.2, vam stisnite ovdje i treba će vam opet torrent. Naravno za svim ovim igricama vam treba torrent i stisnete Get This Torrent. Kada stisnete tu, sve igrice koje ste tu stisnuli počnu da vam se skidaju. Znači ako stisnete na ovu igricu Get This Torrent, naprimjer kao ja, ovo se vama sigurno neće pojaviti, ali vama će se pojaviti nešto dole. Znači sad znaš. I ovaj moj drugi klip, tako da gamerski klip, tako da ću vam pokazati kako se igra Minecraft 1.7.2 i nadam se da ćemo se vidjeti u drugom tutorialu. Ću vam pokazati za Minecraft i nadam se da ćemo se vidjeti u drugim tutorialima. Tako da, doviđenja.